Сахан народный поэта Семен Титович Руфов Силистарпы тамалакан нихелегер ылжыттан юрак кыхатын оголорун онна үлехеттерин көтере көрсön, үлетен камнаһын кеннике имняларын билиһиннерде. Россия уна Саха Республикатын культуратын үтүләк үләһетә. Андай дулу эмнеларын төрәбит тылан саңарды бытыл башчыт. Саха народный суриятчыта Семен Титович Руфов төрәбит тамалакан нихелегер ылжыттан юрак кыхатын үрнәтчилерин үлехеттерин көтер көрсөтә. Икки түһүнчә хыллартан бу кинехан Аллах нартерехнер ытабыт бие халаян она хамаюл ханлебитин оттан кинеха она Фнасий Пётровка өрсылларга материал комьямматете музей оңор буппут. Саханы сакадап биткен туттар бир дойдулакпытын кытары көрсүхү бир билет үгенден агады дусиритин кыттылактырын албанаттары кийби кыйыс квергер Семен Руфов агатына атынан аттак титеригелор дута болла. Мен агавыттан элбек ичат төрөтө веската. Onun bu tittanı siligili sitenünan taklidi hanevun simbol kurduk. Bu türüt bu simbolun kurduk. Bu drevine ışçatın düğünen her nehlenyetin kurduk. Siligilen siten taklidi hanevun. Biya kolora besra onun bu titi ulhanu vastır maspıt tıktır maspıt. O kurduk bu Ötükte gibi tevendi tevz olurdu tite bu bihin tula ünen turattığı bit taykavut ayalgavut bir bit belaga çegenlik çabdikti dünya öyle tokara turu acemit hani bit Hemen Titevich ottan balıktan sayınan tarbıt alastırınan sılcan orayı mennik oğusağı naktan sanan türebi duyduttan 200 sene yılından anıgı sırıga deri ılcıtın tümüktədi. Evgeniy Toytanov, Vladimir Adamov, Alexander Adamov, Sakha Televideniye'te Üheblü.